Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ara wani ya fo sana reno Umar Haruna ZARMA TECH TV. Inshallah kuna hayan fono gon kan borbo wage hada inkiti fo matno han fon bor agdinga ma application telesarja wali ma sambing se danen application install application ke ba se app not install danga application ke ba se kan sellero ke ba se kan application woni asin ke installer won sellero ba to inshallah kuni ke ba ne se fonde karan gana wodi won bonzar won sellera dami be kan borbob gon kan igogudu problem damat kan tanara gogudi won sellera ra igonda application fo kay telesarja kan no problem woni chini ima esa sara mdi mat kan chine application danga application ne neo angogudi ya neo woni o ya chini application ne woni ya chini so imre application feri am di problem odum kanga yigo ya chini so angogudi application ne ya chini imre application installer I won sellera am di han kage han tumise so mat kan tana ngogudi application sintina ga agchab danga ga installer aw tab app not install don koine angdi mat kan tana gite am tab app not install to inshallah kuna igi chabaren se fonding karan gana karan gihne ko dum bonza aron sellera kan wodi wo koine application kulkan za inshallah nigi ni kan install won sellera zami be kan bayan Google Play Store application gon kan ma chino non ni zan won sellera Google Play Store asiya dan mi install to ngi kuni na mi tabaran sen fond karan gana wodi am bonza angogdi app not install mat kan tana wo chabanda angogdi app not install to inshallah yigi tabaran se mat kan tana rangodi bonza arangogdi wala problem berno kan agog borbobo no okay mashallah so yim furu wana vidara so mukane on sellera mukane on parameter do ya cin matkan cin go di setting parameter ram fura ya cin dun fu no parameter ya cin so mu candi ka ganda kannan kai dan Google service ya cin na kan di Google service mu fura ya cin din no Google service on mana na chine din na chine din wono Google konto kan gono sellero bon nigda ga chabni sene o bene ya chine nigda mat kan tana go de wono ne bene yo gdia ne o bene ya chine so din de ne bene ya chine chandi ka gan kan kam kana kai da security ne on go di security ne o na kai da security mana ne ya chine din na chine agnigdi find my device and Google Play Protect the mig beka application gon kan hadday nimani za Play Store kudinen kokni install kulu Google Play Protect ni asiadami installer no sellera wal bin application kan si Play Store re kan manchino non za kulu libanga problem woni gite so din furno di makane Google Play Protect ndo achine manane achine Google Play Protect din ka achine manane achine kancin wogdi yawo ya cine so din ka do ya cine daga nanu din na na cine kan din ne yawo ya cine da kan din ne yawo cine nim gunne be ni gidi nan ka dan gudon looks good na kan gidi ne looks good no harp app found ne on gidi agi chab kan application kulkan mar haga mu installer ni sellera mu am installer danga application ya no din dunya din mukane beni kan go di setting provide setting kila al halo ni gono di parameter ni mana ne adin so din kano da adin din na ne adin sai men suru din ka no furno din kan furno din no wana din na parameter ni gidi na ka dan neo na kan gidi scan device for security makane oni gidi bulo hinka beno no na kan go gidi neo scan device for security testing makane no go gidi na haren kam wara haren agon butangi zubogo fono din so butangi zubogo din nkaya chine atkan chen go butangi zubogo din go ya chine so makaya chine butangi zubogo din kan cin wogdi butangi bogo mu kaya cine manan zanto kan nane ya cine zanto kan nanu nigdi gando na mo matkan cin wogdi ya cine zanto kan nanu gando na mo agin mo ya cine gando no kan wogdi zanto kan nanu gando na zanto ko beno na wi gando na mo bungu mo se ya cine so matkan cin aran wogdi so yim koy
ay mu butangi zo beno na din ay ma wi yacine zain ango gidi matkan cana ango gidi so im kan mana na yacina ga no okay ay mu kan okadi na zain okadi na yacina ngadi kan a ikulu ninga bon wi yacine matkan cana go gidi afa na afa wi to din go gidi inshallah so fon okay masalla sintinana so hin kan tani ga fatin won nodin mukan wona parametro mugun won parametro yacine din fun won parametro yacine matkan cana go gidi so mu candi ka kalma kane ganda no wana application do yacin na kan no wana application kullu sel lero yacin so mu fura mana ne yacin dan din na yacin a ferin sa yacin so nigi candi ka ferna kan application kullu marganta de kan gon sel lero so yacin mu candi ka ganda kan cina ngo gidiyo so mu candi ka ganda ne no application ne din fer so agnitan won sellero en même temps den fun won application kullu kanise so ya chini min sura lam kandi sai yon application kul marganta okay masha Allah mat kan ngo gida kan application so mi chandi ay gi chandi ka chini mi chandi ka ganda mi chandi ko ganda den kalnim dina ka gadan Google Play Store kannim dina ba kul gana alama be mi chandi dai ka ganda mu candi kagan kalnim gane Google Play Store na matkan cina ran gogi da yacine bai kulgal alama ba yacine gogi da wani alama ne yacine so mana ne yacine din na ne yacine mu gunne o bene ne hare ni kammo hare ni gidinan kagadan discernible agogo chab ka go active yacine den se lero go english agi chab ni sa yacine français mo non go ago agi chab ni se active so mu ka ganda ne o active app bodin do mana ne yacine din na yacine agi chab ni se anonymous kan application in desk in application o ina wi so mu tabbatan ka go buwanta da yacine ina application wi so mu fatta so im free wana application din kan jina ga andi ina gana installe yon sellero ra wango so im furara kan essay am di kan hino lorman aga installe yon sellero daga andi application ni yacine so imana yacine am di song ne ago installe im kan install im application na am installe yon sellero am di song ne andi asintin imidi matkancina ngidi matkancine inshallah so ngidi lorman ag installe yon sellero kamancin da kukan ne fokul matkancina ga wango dijina ga za a to kuno ngi installe a même temps aga kanda app not install inshallah ngidi din fonda yo kulkan ga marganta yi gana inshallah nsu problem kulu na application kan ba mu installe no sellero ba kan installe lorman kamancin da mudu masal matkancina ngo gidi a chabi se don open aga dikan so ne acha bise good yani ga application a installe yon sellero bonna yacini ango di open ango di application ne yacini ango di application kay ne feri matkancina go so mi application ce ci wana sellero home ora yacini ima ancha ba application so ango di ana application binde manga application mana okay masha Allah application ngene ne matkancina ango di awone ango di ngene ne access market ango gida application on ayad to inshallah matkancin ran gitena karan wadin app not install kan bonza matkancin ran gitena inshallah din wadin kulte ka banin won application install mo so nigiye band ko ne min sellero mo kayacin daga alil misali mfon won parameter ra imen suru mo kayacin so mi yakiya koine mufunu wana sellero parameter ora yacine den full parameter hayni kulkan tunandi mi yakoine makan wana application e kuldo yacine mana ne yacine harbande kan din wana application install ban so maka yacine mufuru mata kantin den te kante da mufur kalma kan Google Play Store no zami bai kai na application weekend am su go yacine so maka yacine application odo mana ne yacine
den application na na cin gidi ne kan boga kan ayin ga application asitunante so din ka ne ya cin ga application ne an go gidi son ka ma application nan am goy ngon goy zena ka ko tel normal mat kan cina goda da kan ni sai ya cin na nan kam ngoro haredo manan application no go gani yan group zenara normal am goy te ka wote inshallah mat kan cin go gidi ya cin gidi ayakan group zenara mu faida assalamu alaikum